Skoki Tijeter, gradsko pozorište u severnom čikaškom predgrađu. Skoki bilo je i ovoga puta domaćin Srpskom pozorištu Čikago, čiji su glumci premijerno 17. marta odigrali humoristički kabare pod nazivom Apsolutno romantično. Ovaj komad sa igranjem, pevanjem, glumom i večitom temom ljubavi žensko-muških odnosa premijerno je ispraćen ovacijama i skandiranjem publike. Srpsko pozorište Čikago se odlučilo za predstavu ovog tipa, prvo zato što nismo nikad radili kabare, predstavu kabaretskog tipa. Ovo je treća premijera u ovoj sezoni i posle jedne komedije, jedne istorijske predstave nekako smo odlučili da probamo da se okušamo i u toj branši. Mislim da je bilo zanimljivo raditi i spremati, bilo je izazova puno, igranja, pevanja, glume. Poruka je muško-ženski odnosi koji nikad ne mogu da budu objašnjeni do kraja i hteli smo da ne bude baš urnebesna komedija kroz kabare, nego da pošaljemo i neku poruku što se tiče ljubavi i muško-ženskih odnosa. Pozorište i pozorišni komadi su između ostalog jedna vrsta igre, kako za same učesnike na pozornici, tako i za one koji posmatraju scenu i daske koje život znače. Moja uloga je bila neka vrsta spone i taj možda kabaretski deo spone između pričica gde sam pokušao da sa publikom malo uz nekakav fini humor opet, a malo uz veoma ozbiljne komentare izazovem kod ljudi ta nekakva lepa osjećanja i da vratimo to negde tamo gde pripada. Ako uzmemo u obzir ozbiljnu činjeničnu pretpostavku da je Čikago posle Beograda drugi grad na svetu po broju Srba, 2-3 pozorišta koja trenutno rade u Čikagu potvrđuju da je potreba i za pozorištima, i za glumcima, i za samim učesnicima u predstavi nekako neminovno nametnuta i neophodna. Evo, večera smo imali jednu ponovo finu komičnu predstavu i prije nekoliko nedelja smo imali takođe jednu predstavu. Vidjeli ste, publika je puno i prošli put i sada. Publike imamo, samo nam nedostaje glumaca, mladih glumaca i tražimo uvijek, su dobro došli jer grad Čikago je veliki, ogroman, ne samo 2 pozorišta, nego treba i više. Interesovanje čikaške pozorišne publike je bilo ogromno. Za sva 3 izvođenja pozorišnog komada Apsolutno romantično tražila se karta više. Iz Čikaga Nina Stojković. Mene je Daniel za našu godišnjicu odveo u jedan fancy restoran. Stvarno?